izindi ziba ari gusakiranya igisirikare cya Fardc kandi n'umutwe wa 23. Yego. Ni imirwano kandi iri mu ishusho idasanzwe n'iyari isanzwe kuko ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi urabona yuko rwose bakomeje kugaragaza ko bashaka guhatana kandi no guhangana n'umutwe wa 23 kugira ngo ibi bice bifate kuko n'ubundi baracyavuga yuko Gitondo mu Misozi yo muri plateau akakanya turi kuvugana bakomeje kumvikana ibiturika. Ova rugamba rukomeye mu gitondo cya kare tariki 30 ukwa mbere 2026. Isura nshya y'imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba AFC n'ingabo za leta iharanira intwaro rusange ya Congo ziri gufatanya n'imitwe y'abazarendo mu bice bitandukanye bigize ikibaya cya Rusizi aho benshi bitaho plateau, by'umwihariko yitwa Kanga, Rugeje, Itisha ndetse no mu nkengero za Bibokoboko muri groupement Kigoma aha ni muri territoire ya Uvira. Bimeshanje amakuru yize waturuka mu nzego z'umutekano n'abaturage na roko informers zacu ziri muri ibi bice baratubwira ko muri aka gace imirwano ikomeje andakava muri Fardc nabo barabyemeza. Ati twe icyo dushaka turagira ngo twongere tugire ubugenzuzi muri ho plateau, by'umwihariko tugenzura agace kayitwa Kanga, Rugeje, Itisha ndetse no mu nkengero za Bikobokoboko. Abarundi bo bati mugabo turashaka ubugenzuzi muri ibi bice kuko mu gihe plateau yabiri mu maboko y'inyeshyamba za M23 bazahungabanya umutekano bazorohereza Red Tabara kwinjira Burundi. Niyo mpamvu dushaka aka gace kuba binubwiza nuko babivuga. Ariko amakuru yize wari guturuka ku bayobozi b'urugamba ndetse n'abari ahangaha neza baravuga ko impande zose ziri gukoresha intwaro ziremereye zirimo imbunda za Kalachnikov, mitrailleuses, mortier ndetse n'imbunda ziremereye za RPG. Iyi mirwano rero ikaba iri kugenda ikomera hagati y'impande zitandukanye. Abaturage bo baravuga ko urusaku rw'amasasu ruri kumvikana muri ibi bice guhera ku isaha 10 za mu gitondo ndetse kuri ubu uburengerazuba bwa Bibokoboko ibintu byateje ihungabana rikomeye mu basivili. Benshi bari guhitamo guhunga ingo zabo berekeza mu bice bitarafatwa bigaragara ko birushaho gutekana kurusha ibindi. Nkuko amakuru guturuka muri societe civile bisigura, iyi mirwano yabayemo ibikorwa bya gisirikare byihuse offensive et contre-offensive, aho buri ruhande rwageragezaga gufata cyangwa se kugumana ibirindiro by'ingenzi position stratégique mu kibaya cya Rusizi gifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu rwego rwa gisirikare n'urwego rw'umutekano. Amakuru ataremezwa n'inzego zemewe aravuga ko ari abarwanyi bakomerekejwe ndetse ari n'abasivili baguye muri iyi mirwano ikomeje kuba, nubwo umubare kuri ubu utaramenyekana. Umutekano ukomeje kuba mubi muri aka gace aho ibikorwa by'ubucuruzi, ingendo z'abaturage ndetse n'imirimo ya buri munsi bizamaze guhagarara burundu. Inzego zibanze zikomeje gusaba abaturage kuguma mu ngo zabo, kwirinda kugenda hafi yari kubera imirwano no gukurikiza amabwiriza y'umutekano mu gihe hategerejwe ko ibintu biri buze kuba byahinduka. Kugeza ubu impande ziri mu mirwano ziratangira kugenda zigaragaza ko urugamba rwaba rugiye kuza mu isura nshya. Nta tangazo barasura ku mugaragaro rigaragaza ibiri kugenda biba hagati aho. Saho gusa no kuri Poezero naho Fdnb na Fardc barabisubije M23 nayo ikomeje kugenda igerageza kugira ngo irebe ko hagarukana ubugenzuzi byose ibyo biri gutuma imirwano irushaho gukara. Abaturage benshi bakaba bakomeje kugenda bahambira bahunga. Tugiye kureba ibiri kuba tubifashijwemo na Karemba Aimable akatubwira uko bihagaze. Aimable umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Kuri ubu agezweho muri ho plateau biravugwa ko ibintu byamaze kuba bibi cyane. Bihagaze gute kugeza ubu tuvugana update nizi? Nuko ahangaha muri bice nta kindi kintu kizindutse cyavugwa, ni imirwano izindi
gusakiranya igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'umutwe wa 23. Yego. Ni imirwano kandi iri mu ishusho idasanzwe n'iyari isanzwe kuko ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi urabona yuko rwose bakomeje kugaragaza ko bashaka guhatana kandi no guhangana n'umutwe wa 23 kugira ngo ibi bice bifate, kuko n'ubundi baracyavuga yuko ibi bice biri mu bice bibabangamiye biri gutuma intego z'igisirikare cy'u Burundi batazigeraho. Mu buhe buryo? Mu ishusho ifatizo cyane yo kudiporoyinga wenda abasirikare muri pozisiyo zangaha muri ho plateau ndetse kandi no mu tundi duce dutandukanye tuhegereye cyane, ndetse kandi akaba n'inzira nziza yo kuzanamo ibikoresho nk'uko buri muri bigarukaho. Yego. Kugeza ubu ibikoresho bizanwa biri kuvazanwa biturutse he? Ni bande babizana? Fdnb ni iri kuzana ibikoresho ndetse n'igisirikare cya Fardc, ariko cyane Fdnb niho abasirikare ubona yuko bari kugenda bazanwa mu bice byegereye hano, n'ubundi bavuga bati twebwe byanga bikunda icyo twiyemeje ni uguhangana n'uyu mutwe, ndetse kandi aho bavuga yuko rwose ngo bagomba kugera ku ntego yabo mu gihe gitoya, by'umwihariko aho bavuga yuko ibice bishobora no kuba byanazanwamo n'abacancuro b'ababiligi n'abacancuro ba Black Water, kuko biravuga yuko abasirikare b'abarundi bari kuza muri ibi bice aribo ba mbere bagiye guharura amayira y'abo bacancuro bagiye kwerekeza. Abacancuro bagiye kuza Karemba Aimable. Mu gihe kuri ubu rero indi page ikomeye y'amakuru atugezeho none aragaragaza ibigiye kuba, aho bivugwa kandi binemezwa ko Kisekedi Chilombo agiye gusubira i Rwanda muri Angola nyuma y'uruzinduko yagiriye mu mujyi wa Kananga. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Chilombo ategerejwe i Rwanda muri Angola mu ruzinduko rwa kane mu minsi mike ishize rugamije gukomeza gushyira imbaraga mu gitekerezo cy'imishyikirano iganisha ku mahoro arambye. Amakuru ari guturuka mu nzego zitandukanye aragaragaza ko Perezida Kisekedi ari mu bikombe bya diplomasi, aho agenda ahura n'igitutu gikomeye kimusaba kwemera inzira y'ibiganiro mu nama mpuzamahanga yabereye i Davos. Abahagarariye Ububiligi bamugaragaje ko kuganira n'impande zose bireba ari ingenzi kandi byayihutirwa. Mu butumwa bwasubiwemo mu biganiro aheruka kugirana na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i Paris mu Bufaransa. Muri icyo gihe iyindi ntambwe ikomeye yafashwe nuko intumwa z'ihuriro AFC ziyobowe na Bertrand Bisimwa ziteganya kuva muri Goma zikerekeza i Doha muri Katari, aho biteganyijwe ko hazabera icyiciro cya nyuma cy'imishyikirano. Nk'uko bitangazwa n'amasoko atandukanye yizewe, iyi shusho ishobora kuba ariyo ya nyuma y'imishyikirano ikomeye igomba gufata ibyemezo by'ingenzi kwa hazaza h'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Kisekedi agaragara nk'uwamaze kugerwaho n'igitutu gikomeye cy'imbere mu gihugu n'icyo ku rwego mpuzamahanga. Bivugwa ko yatangiye kugaragaza ubushake bwo kwemera ibisabwa na AFC, by'umwihariko ingamba zo kubaka icyizere zirimo kurekura imfungwa. Bivugwa ko urugendo rwa Kisekedi Rwanda ndetse n'imishyikirano iteganyijwe i Doha ishobora kuba urufunguzo rw'icyerekezo gishya mu gushakira RDC amahoro n'ituze byari bimaze igihe byifuzwa n'abaturage bayo n'umuryango mpuzamahanga. Nk'uko bigaragara bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho abazarendo bikomeje kugenda bigaragara ko biteguye urugamba rukomeye n'ubwo ibiganiro bikomeje. Bwana Karemba Aimable, abazarendo muri Sud Kivu biravuga ko bari Karungu, by'umwihariko nshingiye kuri amakuru dufite agaragaza uburyo ki ku itariki 29 abarwanyi b'abazarendo bo mu mutwe wa Laira Mutomboki baturutse mu gace kari muri parike ya Kauzi Biega bagabye igitero ku mutwe wa FDC mu duce twitwa Kahunga ayitwa Rwiro muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko amakuru twakiriye aravuga ko icyo gitero cyabaye mu masaha mu gitondo, abazarendo basubijwe inyuma bituma FDC ikomeza kugenzura no kwagura ibirindiro bizaba byinjira mu duce tw'ingenzi two muri aka karere kazwiho kuba inzira ihuza ibice bitandukanye. Kugeza ubu rero umutwe M23 ukomeje kugenzura Kahungu ndetse n'ahitwa Rwiro. Bihagaze gute ku bijyanye n'abazarendo kugaruka kugeza ubu? Abazarendo bakomeje kugenda bagerageza kugenda bagaruka mu duce twinshi dutandukanye two mu misozi cyane cyane ya Fizi. Yego. N'abazarendo kandi bakomeje kugenda bavuga yuko bo
ibivugwa cyangwa se bigaragara yuko bananiwe gukora yego ndetse bashaka kugaragariza perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo ni icyizere yabagiriye bo bagomba gusubiza cyane ngo abanyekongo nk'uko babivuga. Ibi rero niyo mpamvu wumva mu bice byinshi bitandukanye byaba mu bice biri kuberamo imirwano ndetse kandi no mu bice bitarimo imirwano cyitwa wazalendo bakomeje kugenda bagarurwa cyangwa se bigarura mu bice byinshi bitandukanye. Bo baravuga yuko ari iyindi shusho nshya y'urugamba bagiye kwinjiramo ndetse kandi bikanagaragara yuko cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb bo uburyo bw'imirwanire rwa wazalendo bakomeje kugenda basa naho babyinjiramo cyane, ukabona yuko wazalendo niba bagiye ku gasozi kamwe usanga igisirikare cy'u Burundi bo bari nko ku kandi gasozi wazalendo bakisangamo hagati, ku buryo hageze n'ikibazo gitezwa na wazalendo uruhande igisirikare cy'u Burundi cyangwa se Fdnb bashobora kuba baba hafi bakaba bagira icyo bakora. Iyihe kuri ubu tuvugana? Uretse imisozi ya Kajoka guhera ku munsi w'ejo yagiye igabwaho ibitero, n'uyu munsi wenda bikaba bitameze neza, ubu situwasiyo ihari abaturage benshi bakomeje guhunga. Yego urabona yuko bari mu cyoba cyinshi cyane nyuma y'uko Fardc ikomeje kugenda igaba ibitero mu misozi myinshi itandukanye yo muri Minembwe. Ibi kandi bijyana n'uko n'ubundi umutwe wa 23 ukomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ino misozi yegereye Kajoka ndetse na Kajoka n'ubundi muri rusange yego barebe uburyo bwose bushoboka bashobora kuhongera ingufu, nubwo Fdc nayo ikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ihangane bikomeye n'umutwe wa 23. Ni bikomeje rero kugenda bigaragara imisozi ya Mutamu ndetse kandi n'imisozi ya Kajoka. Karemba Aimable, turumva ku murongo wa telefone Aimable tutabasha kumwumva neza, sinzi ikibazo kibayeho, gusa turagerageza tumugarura tubwire byinshi kubikomeje kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bitangazwa, aho bizemezwa kandi bikavugwa ko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biba byose bizatumye abaturage benshi bahunga. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ibikorwa remezo biz'abaturage bikomeje kugenda bibangamirwa bikomeye nk'uko bigaragara. Reka twongere twumve rero Karemba Aimable atubwira ibiri kugenda biba. Aimable, ndumva network ari ikibazo, wakomeza? Nuko ni ibice byinshi bitandukanye n'ubundi byegereye Kajoka nagiye ngarukaho. Imisozi ya Bunyafumbirire niyo yagiye igaragaramo imirongo myinshi y'abasirikare b'Abarundi, bikavuga yuko kandi bishobora no kuba ahantu hakazanwa n'abacancuro. Kugeza ubu tuvugane iyo mirongo se yahagaze, ntabwo bakiri kugenda, bihagaze gute? Situation actuelle ni iyihe kugeza ubu? Situation hari ni abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bazanwa ku munsi ugenda uza haza undi, urabona yuko ibintu bidafite guhagarara na gatoya. Ntibifite guhagarara na gatoya. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abasirikare RM23 na Fardc, ni bande bakomeje kuzana abarwanyi cyane muri ibyo bice? Kuko twirwane irashinja Burundi kuzana abasirikare benshi, ariko no ku ruhande rwa leta naho bagashinje mu 23. Wowe biri kuri tere ni ibihe? Urutongo ry'abari ku ruhande rwa 23 muri position baherereyemo barazana abasirikare ndetse kandi amerede twirwaneho no ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi na Fdc, urabona kugenda bazana abasirikare benshi cyane. Yego ibi rero bigaragaza yuko n'ubundi byanga bikunda ibi bice bitandukanye by'imisozi ya Minembwe ikigiye kuba kidasanzwe. Ni imirwano ikomeye ishobora no guhindura isura mu ishusho fatizo itandukanye niyo twebwe twabonaga cyangwa se turi gutekereza. Mu buhe buryo? Mu buryo bw'ihangana rikomeye n'ubundi rishingiye ku mibare myinshi y'abasirikare bazanwa muri ibi bice. Kugeza ubu kubirebana no kugira ngo imbaraga zongerwe cyase hongere hagire igikorwa, byabihagaze gute kubirebana na bari abacanshuro? Ese muri iyo side Kivu nabo bari ku mirongo imbere y'urugamba bahagaze gute, bari gukora iki kugeza ubu? Abacanshuro cyane bice bagaragaramo boherezwamo baragaragara muri Uvira cyane, mu misozi ya za Kazinzira hagiye hagaragara abacanshuro benshi mu misozi ya za Kiriba, ariko nanone byagiye binatangira
nyuma y'uko deployment zagiye ziganza cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc, imisozi ya Fizi yagiye yoherezwamo abasirikare benshi baba ndakabota ndetse kandi n'abacancuro b'ababiligi mu duce twinshi dutandukanye. Rero ibi bigaragaza isura nshya y'imirwano mu bice byinshi bitandukanye. Yego, reka turebe n'ubundi biri kubera mwabira bice bya Poezero haraherutse kwigarurirwa. Ese kugeza ubu haba wenda hari ugusubiza inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga? Yana gusubira inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga, gusa abarundi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagabe ibitero byo gusubiza inyuma MLDP twirwaneho ndetse na M23, ariko mu mbaraga zikomeje kugaragazwa na Fardc, imbaraga zikomeje kugaragazwa na Barundi mu gusubiza inyuma M23, urabona yuko ku ngufu ziri gutangwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no guhangana bikomeye nta musaruro muzima birafata, uretse yuko wenda ku ruhande rwa MLDP twirwaneho nabo akenshi biri gusanga imbunda ziganjemo atari za machine gun nizo bari kuzana muri ibi bice kugira ngo barebe uburyo ki bashobora kuba bahangana mu ishusho y'uburyo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri gushaka guhangana. urabona yuko nabo mu cyo bashaka atari advance, bagiye bazana imbunda nyinshi mu misozi yegereye za Kamaranyundo, hano hafi y'imisozi yegereye za Poezero, mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babe bagaba igitero ku ruhande rwa MLDP twirwaneho ndetse na M23 mu buryo bwo gukoresha imbunda za artillerie cyane, batereka bashyira ibikoresho mu misozi itegamiye cyane n'ubundi ino Poezero. Yego, naho mu Minembwe na za Fizi ho kugeza ubu impinduka mu bijyanye n'umutekano ni izihe kuri buri ruhande, yaba deployment, yaba baba bakoze reprise strategique cyangwa se abakomeje gukora counter attack? Mu misozi Minembwe uri gusanga wenda mu misozi yegereye za Kakuku, misozi yegereza Kamombo niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bari kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uza haza undi. Yego, cyane cyane rero imisozi ya za Kamombo, imisozi ya za Kakuku ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyane, dore ko akenshi ariho ngo banabarizwa. Yego, naho ari kugenda hagaragara abasirikare benshi cyane n'ahegera ahitwa za Tumungu, no misozi yegereye ahitwa za Mbashiro, Murembe, niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bambaye 23 bari kugenda bazanwa. Iyi rero ni misiyo ikomeye cyane n'ubundi yuko M23 ishobora kuba yakongera igasuganya ibisanda abasirikare bashobora kumanuka ahitwa za Kakombo na Sibatwa aberekeza abasirikare muri pozisiyo zegereye za Makombara, nyuma y'uko n'ubundi ruhande rw'umutwe wa 23 bafite gahunda yo kumanuka kuri uriya muhanda wa National 5 bava muri pozisiyo za Makombora za Makambora berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Mbaraka, bakajya gukuramo iriya misozi yegereye Mukange, Kaniyekere, Kagera, Kalenga ndetse kandi utibagiwe Makunji, kuko bafite ubwabo bukomeye muri M23 nyuma y'uko Fdnb ikomeje kugenda izana abasirikare benshi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa za Karore n'ahitwa za Rubombo. Yego, naho mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu? Baraka ho nta kindi kiri kwavugwa, ni basirikare benshi bari kugenda bazanwa, benshi barakurwa mu misozi ya za Kakungu, abandi bakurwa ahitwa za Kisanga ku muhanda wa National 5, abandi bakurwa mu misozi yegereye Kalonda. Ni abarundi benshi n'ubundi baba barakuwe mu Burundi badeploye mu byerekezo byegera ahitwa za Kavumbwe, Kiringi n'imisozi yegereye za Kayiba. Aba rero n'ubundi nibo bazanwa muri misozi yegereye za Kiguru na za Karonda, bakahakura babazamura za Rulimba na Karemberembe, babazamura muri pozisiyo za Fizi n'ubundi babaganisha mu misozi yegereye umujyi wa Baraka. Yego, naho kubirebana na Tanganyika y'umutekano ucunzwe gute? Tanganyika yo nta kindi kiri kwavugwa, wenda ni abasirikare b'abarundi bamwe bakurwa ahitwa za Mugara, Mutumbara, abandi bakurwa za Rumonge,
Kanenge hariya mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo abagizi neza bazi yuko ku munsi w'ejo hafi saa 5 z'ijoro Abarundi babonye imodoka nyinshi zihetse abasirikare ziri mu bwoko bwa tata zivuye mu kigo cya gisirikare cya Bururi, bikavuga yuko harimo za FDL zimaze iminsi ziterezwa Bururi, harimo abasirikare b'abacancuro ndetse n'abasirikare b'Abarundi berekezwaga ahitwa za Rumonge. Aba rero n'ubundi bamanuka gatoya ku mato ari hafi, ku mato akunze gutwara abasirikare Barundi bakuye muri byerekezo byegereza Mugara na za Kanenge mu gihugu cy'u Burundi, bagapakirwa amato bazanwa n'ubundi muri pozisiyo zegereye hano n'ubundi na Tanganyika, kugira ngo n'ubundi berekezwe muri pozisiyo nyinshi zitandukanye za hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego, kugeza ubu ku birebana n'ibikoresho biravugwa ko ari indege za MIM ndetse na za Mirage ndetse na Sukhoi 25 zaba ziri gutegura operasiyo mu bice byo mu Minembwe, bigahura neza kandi n'ibyatangajwe na General autoproclamé muri William Yakutumba. Kugeza ubu M23 irateganya gukora iki kuri ibingibi, kuri tere bihagaze gute mu rwego rwo kugira ngo nayo yirwaneho? Turabizi izo ndege zirahari, irabizi ko ibyo bikoresho bihari, gusa igihari gikomeye nuko ari n'amakuru nigeze kumva ku munsi w'ejo yuko ikoranabuhanga ryabo hari gushidikanywa yuko ryamaze kwinjirirwa. Ikoranabuhanga rya bande? Ryama 23. Yego. Ibi rero biteguye yuko ingamba zikomeye zo kurwanya ibitero by'indege za Sukhoi 25 bitandukanye, ari ukongera gushakisha sisiteme nshya zo kurinda ikirere cyabo nyuma y'uko ikirere baherereyemo akenshi babonye ko kiri kwinjirirwa mu buryo bukomeye butandukanye, no mu myaka myinshi yagiye ihita akenshi aho Fardc byayigoraga kwinjira ikirere cy'uyu mutwe wa 23. Yego Mabure, reka noneho tujyane no mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, naho hari andi makuru akomeye nayo ari kuhavugwa. Ho bifashe gute muri Nord Kivu? Nord Kivu makuru hari navuga yuko ari menshi. Yego. Ahangaha wenda ni no mu misozi y'Iwayikare, kuko niho hantu navuga yuko situasiyo ziba ziganje kurusha ahandi muri ino minsi. Situasiyo z'iki? Situasiyo mbi cyangwa se nziza ku ruhande zose by'abari ku ruhande rwa 23. Hari ibice baba bahagazemo barenze bitarimo imirwano, ariko nanone hari ibice birimo imirwano. Aha rero navuga yuko deployment wenda nizo ziganje cyane ahitwa za Nyiritekere, Busolongi ndetse zegereza Kirambo, ahandi rwa Fardc, aho bavuga yuko bashaka gukora inzira yo kwinjira ahitwa za Kinigi na Mifuti n'iriya misozi ya za Kazinga. Ni mu gihe kandi hari n'amakuru avuga yuko imisozi yegereye ahitwa za Taweza hafi y'umuhanda wa Nationale 529 Fdnb yahazanye abasirikare b'Abazarendo n'aba FDL benshi, ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi barinde iriya misozi yegereye Kibati ikomeje kugenda yoherezamo abasirikare benshi cyane. Ubu navuga yuko bari kare nta mirwano waka kanya navuga ikaze habaye, uretse ko deployment zikomeje kugenda zicibino. Iyo deployment iri kuba ni yo gucunga umutekano wenda kuri point d'observation, cyangwa ni yo kugira ngo bipange imirongo y'imbere y'urugamba mu minsi iri imbere dutangire twumve ibiturika? N'ubwo ngo byose babihuriremo hamwe, hari deployment n'ubundi zikorwa hagamijwe kubura imirwano cyangwa se gushakisha uburyo kwirwana ikara, n'uburyo bwo kurinda ibice barimo cyangwa se no kurebera hasi umwanzi ibice aherereyemo muri rusange. Yego, kugeza ubu ku ruhande rwa leta bo bari kubikoraho iki? Ku ruhande rwa leta navuga yuko nta kidasanzwe, ko bavuga yuko nabo imbaraga bagomba kuzishyira mu guhanga. Yego, Karemba Mabure, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye
wowe dukurikiye bwa mbere usonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Hasta la vista.